Hi everyone, I wanted to say this is a general announcement. I'm not going to be home from maybe the 3rd or so to the 13th, maybe, but I'll do a countdown, and I'm going to post videos of Kurt Darren, and he's a popular singer in South Africa. Hallo almal, ek gaan nie by die huis wees van die 3de Oktober tot die 13de toe nie, maar ek gaan 'n tipe countdown doen en ek gaan bietjie so in die volgende paar dae video's opsit van Kurt Darren. Van die mense in Suid-Afrika behoort te weet van Kurt Darren, van party ander lande, maar ja, ek was by 'n konsert die laaste ruk, so ek gaan bietjie van sy video's daar opsit.